Esta igrexa ten unha cousa de especial, e é que aquí, no 1901, casaron dúas mulleres, Elisa e Marcela. Tin tiquitín tin tin tin, tin tiquitín tin tiquitín tin, tin tiquitín tin tin tin, tin tiquitín tin tiqui 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 tin tiquitín tin tin tin, tin tiquitín tin tiquitín tin, tin tiquitín tin tin tin, tin tiquitín tin tiqui 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 tin tiquitín tin tin tin. Pum chan chan, 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 pum chan chan. Nos que vivimos calumniadas, desprezadas, ultraxadas, nun mundo de dolor, para que non falte o drama nesta historia de lesbianas. Aquí vai esta canción, aquí vai esta canción.